Hambere iyo umwana yababazaga umubyeyi hari ubwo yagiraga ati ndakuvumye uko ngira haba ari nako nawe uzagirwa n'urubyaro rwawe. Ibi byitwaga umuvumo. Yewe hari n'abantu birinda kugira uwo basuhuza mu gitondo batarasamura ngo kuko bashobora guterwa umwaku. Ese waba wibuka ko mu myaka itari iya kure icyo mwe mwita breakfast cyangwa ifunguro rya mu gitondo ubundi babyitaga kwica umwaku? Umuvumo cyangwa umwaku ni bimwe mu bitavugwaho rumwe ku bantu batandukanye. Bamwe bemera kubaho, abandi bakemera kutabaho. Yewe no kuba wemera biragoye kwiyumvisha ko hari umuzungu wawemera kugeza ku rwego rwo kuvuma umuntu cyangwa ikintu. Ikindi ni uko umuvumo cyangwa se umwaku bifatwa nk'imyemerere y'umwijima. Umwaku cyangwa umuvumo bihuzwa n'ubujiji ndetse no kutemera Imana. Gusa ariko niwumva iyi nkuru ushobora kuza guhindura ibitekerezo byawe ku bijyanye n'umwaku cyangwa se umuvumo ndetse n'uburyo wafataga umwaku ndetse n'abazungu muri rusange. Iyi nkuru ngiye kukubwira ni y'umwaku watewe ikipe ya Benfica Lisbonne yo muri Portugal, ubu ikaba imaze imyaka 59 yose ndetse ikaba itegereje indi myaka 41 kugira ngo irebe ko warangira. Nge wumva ndi Tuyizere Mubaraka naho iyi ni City Radio. Reka nze gato tugaruke kuri iyi nkuru itangaje. Si mu myaka 100 ikipe ya Benfica izongera gutwara igikombe cy'Iburayi. Ibi byavuzwe na Bere Gutamani ubwo yeguraga ku mirimo ye yo gutoza Benfica. Aha byari mu mwaka wa 1962. Uyu ufatwa nk'umuvumo wa mbere ukomeye cyangwa se umwaka udasanzwe uyu musaza yateye ikipe kuko hashize imyaka 59 yose idashobora gutwara igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi kandi ikaba yarageze ku mukino wa nyuma inshuro nyinshi. Ese kuki uyu musaza yavumye ikipe kandi yari amaze kuyikoramo amateka? Mbere yo kukubwira intandaro y'uyu muvumo ariko reka mbanze nkubwire Bere Gutamani uwo ari we. Ubusanzwe Bere Gutamani yavutse mu mwaka wa 1899 avukira mu mujyi wa Budapest mu cyahoze ari Autriche Hongrie. Gusa ubu ni muri Hongria nyine nyuma y'uko ibihugu bitandukanye. Uyu mugabo yatangiye gukina umupira w'amaguru mu mwaka wa 1919 maze akinira amakipe atandukanye kugeza mu mwaka wa 1933 ubwo yahagarikaga gukina. Yanakiniye kandi ikipe y'igihugu ya Hongria ariko yayikiniye imikino 4 gusa anabasha kuyitsindira igitego kimwe. Mu mwaka wa 1935 yatangiye inzira y'ubutoza. Aha niho hari hagiye guturuka inkuru itumye tumugarukaho. Mu mwuga wo gutoza Bere Gutamani yanyuze mu makipe nka Vicenza, Milase, Sao Paulo, Panathinaikos, Austria Vienna, Benfica, FC Porto n'izindi nyinshi kugeza mu mwaka wa 1973 ubwo yasozaga umwuga wo gutoza. Uyu kandi yanatoje ikipe y'igihugu ya Autriche mu mwaka wa 1964. Reka noneho twigarukire ku nkuru yacu. Bijya gutangira hari mu mwaka wa 1958 ubwo ikipe ya FC Porto yahaga akazi umutoza Bere Gutamani. Uyu mugabo yasanze iyi kipe irushwa na Benfica Lisbonne amanota 5 maze yakuramo birangira atwaye igikombe cya shampiyona. Mu mwaka wa 1959 ikipe ya Benfica yanze agasuzuguro maze ihita imutwara ngo ayibere umutoza. Akigera muri iyi kipe yarayihinduye bikomeye kuko yahise yirukana abakinnyi 20 bari bashaje azamura abakiri bato. Gutamani yahise aho icyizera abakinnyi nka Eusebio, Jose Ogasi, Jose Augusto, Costa Pereira n'abandi batandukanye. Izi mpinduka zatanze umusaruro kuko yahise atwara ibikombe 2 bya shampiyona bikurikiranye, no kuvuga mu mwaka wa 1960 n'1961. Muri iyo myaka 2 kandi yatwaye ibikombe 2 byo ku mugabane w'Iburayi yikurikiranye. Mu mwaka wa 1961 yatsinze Barcelona ibitego 3-2 ku mukino wa nyuma, mu gihe mu 1962 yavuye inyuma yishyura ibitego 2 ikipe ye yari yatsinzwe na Real Madrid maze atwara igikombe ku nshuro ya 2 yikurikiranya ayitsinze ibitego 3-2. Burya rero ngarimo gishegesha ntavura. Mu mwaka wa 1962 nyuma yo gutwara igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi twagiranya na Champions League y'ubu, Bere Gutamani yegereye ubuyobozi bw'ikipe ya Benfica maze abasaba ko bamuha agahimbaza musiki k'inyongera kuko yari akoze ibintu bitari byarigeze bikorwa n'undi mutoza wese muri iyi kipe. Ubuyobozi bwa Benfica mu kutamenya ariko ubwamuteye utwatsi maze bumubwira ko nta gahimbaza musiki ihariye bumuha ngo kuko bitari mu masezerano bagiranye. Gutamani yarabihoreye ariko yegura ku mirimo yo gutoza iyi kipe. Akiva muri iyi kipe yatumiwe n'imwe mu mateleviziyo yo muri Portugal kugira ngo asobanure impamvu yeguye kandi yari amaze kugeza Benfica kuri byinshi. Gutamani kuri mikoro na kamera za televiziyo yitwa Bora yavuze ko ikipe ya Benfica izakomeza gutwara ibikombe bya shampiyona yo muri Portugal nk'ibisanzwe ndetse n'ibindi bikombe by'imbere mu gihugu. Gusa yongeraho ko iyi kipe itazongera gutwara
igikombe icyo ari cyo cyose cyo ku mugabane w'Uburayi imbere y'imyaka 100. Uyu kandi yanavuze ko nta kipe n'imwe yo muri Portugal izigera itwara igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi inshuro ebyiri zikurikiranya mbere y'iyi myaka 100 n'ubundi. Ubuyobozi bwa Benfica bwarabyumvise ariko burabisuzugura, nyamara ariko nyuma baje gusanga barakoze ikosa rikomeye. Mu mwaka w'1990 abo muri Benfica bari bamaze kubona ko amazi atakiri yayandi. Ubwo ikipe yari igiye gukina na Mirase ku mukino wa nyuma wabereye i Vienne, Eusebio yagiye ku gituro cya Gutamani maze agipfukamaho arasenga asaba uyu musaza niba mwumva ko yabakiza uwo muvumo maze bakongera gutwara igikombe. Ibi ariko byabaye nk'amatakirangoyi kuko uyu mukino nawo ikipe ya Benfica yawutsinzwe, maze inshuro ya 6 Benfica itsindiwe ku mukino wa nyuma w'igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi kuva mu mwaka w'1963. Muri 2014 Benfica yatsinzwe ku mukino wa nyuma wa Europa League n'ikipe ya FC Sevilla. Iyi ikaba yari ibaye finali ya 8 batsinzwe kuva Gutamani yabavuma. Iyi kandi ikaba yari finali ya kabiri yikurikiranya bari batsinzwe nyuma yo gutsindwa na Chelsea muri 2013. Muri make imyaka 59 irashize ikipe ya Benfica itegereje kuzigobotora umuvumo cyangwa se umwaku batewe na Bere Gutamani. Ubanza hari yo Gutamani aza kuba kiriho amakipe yo kwijwi yari kumurwanira, kuko numvise ko mu bisabwa ngo habwe akazi ko kuyatoza ugomba kuba uzi umuganga w'umuhanga uzagufasha gutegura umukino. Ngibyo rero ubwo kubari bazi ko umwako cyangwa se umuvumo utabaho, nimuze kwirengagiza ko hari umufana wa Benfica umaze imyaka 59 hategereje igikombe kivuye muri UEFA, ariko akabasabwa kwihangana indi myaka 41. Reka ngushimire kuba ukurikira City Sports, njye wumva ndi Tuyizere Mubaraka.